el decision daki kumigo pwede kuan. So amo gani mira kita area on the lugar para at least hindi man access at least sabi on the lugar on the access no the Olympial area. Kuha kita mano. Dali kita mano. Gratis pwede Adelante sa kapitan. Kuha. Dali ng lugar. Una na lin. Project. Ang kamino kita aura para bila kita otra vez alya kung analing kumaos. Iman ketal kita no kay sabi vosotros amukel el uno di ato na misyon para pwede ayuda. Ipone kanila ng lugar, especialmente el sitwasyon aura di Analin. Mismo gane barangay tadalya kanila por 2 para 3 abiso ya. Taman de kanila sali alya na lugar kay mang clearing sila el kamino. Amo se el mga obstruction taase so el leyes di aton. Amo se taase el gobyerno, especialmente el mga barangay officials sila se aura tamira. So, tiene que amang kwento kita, no? Si te acuerdas vosotros con el antes capitán del barangay Tubungan, si Cap Amit Rojas. Un cuento kita acerca gane. Tiene propiedad allá, el donde gane ta está si Analin, tiene kita que pregunta con él acerca si cosa el update de aquel lugar. Mga amigo, presentalmente si Kuban kumigo ahora anak di ate Analin. O sa itong pangalan mo si Renante Lugto. Renante Lugto. So, bine, anda kita alya kun atuon sa nato si Kap ha. Sige, kuyog ako. Ven naman junto kita. Okay. So mga amigo, no, presentalmente takiyo aura onde aquella pasa kami para alya na utulaw. Onde kami sa mga gulay. Mga viewers diaton, chini conoces kung ken komanda conoce. Habla kita, el diaton former kapitan aquí na barangay Tubungan, si Cap Rojas. So, taki aura junto conmigo, binalegre gacho. Cap, Sí, buenas. Cap, yo siempre contigo talama. Kay kapitan to del, yakita to former kapitan, no. Cap, pwede rin contigo saka un poco de background lang acerca kay ito bin conoce to con Analin. Ay, sí, bien. Sí. Kilaya el sitwasyon ba sa di ila? Kaya aki man kasi contigo, bisinos mga dito yuki. Ya sí, allí sila takeda atras no, ya tienen sila allí jutay casa atras on la cementera. Sí. So actualmente si every time tiene kita ba sila avenida, so tasuming sa casa de ila. Then later on tiene ki bakante gane jeep vehikulo kina mismo camino gayta highway. Sí. So allí sa temporary takeda hasta que ya morir su marido allí gane pone na jeep. Then miyo tamen da compare ki el mujer dali kanila solar light at least pwede sila usabonamente sila. Now, amo sa el kwan and then el su trabaho yes mang garden. Sí. So aquí también abri ko na mang garden ali na area diamond si pwede pa si alto ya el kwan agwan. Siyempre el jatun siempre tamo gigat si kana binida. Sí. And then aquí pwede man yung kimira ki si kana lote ke di Boss Kimbo, no? So pili gani ko dahil si pwede mang garden. So ya dali man katon ba sila permiso tamen si Boss Kimbo as a garden. So amo say man di ko dahil siyempre yung mga gulay. Practice amo kad daily ba sila income ta pwede no? Kani man untay kamote, el talbos ta pwede se bende. Kalabide akel, no? So amo si disuyo kwan, di bes lang labandera le, sina. Diba? Na mga bisino si tandalila ba? Sí, aquí afuera tandale laban. Bueno, Aquí afuera. no? So como aki ara kap no tamira kasi kanaton el mga viewers aura. Kita kita on del riprap on del puente, pero ki part dito yung steki. Sa diamond sticky area. So, hasta allá na punta, o diamond sticky. Ya pwede kita uwi no, como aura gane. Ta intende kita kay el gobyerno lokal diaton tempo niya el tamandaya kita kun el mga obstruction na kamino. So tiene kita mga problema na klase kamino na si pwede ba kita ya kun el mga tasanggalin, especialmente el sali apektao si Analin. Okay. Auras de Cap, tiene que atraca contigo también kay tapidigat era el pamilya si Analin. Si pwede ba daw maskin tiene ba jutay lang lugar era onde kita kun ele pwede temporaryo lang, hindi maggatwin kuan gayot. Well, amo yung ganun kaya ang kwento-kwento kita, no? So, hindi lang aba iyo lang ang decide. So, siyempre ko din may hermano, Si no? Sir Fred, Pero, Sir Fred Rojas na
Mercedes. Mercedes. So, pwede tamang kwento ko na, ako yung man to kay El Decision, daki kumigo. Pwede kuan. So, mo gani, Mirakital area on the lugar, para at least, on the man access, at least, sabi on the lugar, on the access, no? On the Limpial area. Duwa kita mano. Dali kita mano. At least, pwede lang, Dominantes pwede kapitan. Buhat. Pwede lang. Dali le lugar. Pinanali. Thank you. Aquí pwede malisubi, bonamente, nilipas na agua. Si, akin niya naman katan awas. Na hindi man nawas, Si. Aki lang na nawas, So, siyempre. kosa el dito yung kuan ko nila, kumuon dito kanil tapen sa man. Well, alya kita man dako nila, no? Project, the Gino Project, the Gino. Pira kita otra vez kap, only kita pwede ko nila poneste. Aquí este area. Side area. Kay continue lang sa eponito hasta alya, oh. Okay. Si Tamira vosotros, este camino ay quedase como pathway di ila. Ali lang sila oh. So, no no kita tulaw. man ocupa el río, no hay. No hay, El Juan okay. del Río. So, tagi kita na. Okay. So, hace lang yung aklaro con ustedes, mga amigo, hindi kita okupa con el río. Este kasi ki río este. Aquí kita utrulaw. Donde na propiedad sa di ka na sir, pati daw di su mga brad, si Sir Fred, ali na Mercedes. So, este ki area, mga hermano-hermana sila. Ya pidió ahora permiso temporariamente. So, pwede kita kanila asikipoko payak. So, kilaya ka, makin kosa dito kuan kanila, suggestion lang. Depende kanila. At least, makin el dira piso aki alto, pwede man se. Si. Para si tiene pa agua, hindi sila ba na agua, taki sila arriba, eh. Kasi lang kita te patong lang ha, para hindi, para alto ya daan, poste lang kita po ne palo. Mira kita mga kosa pwede ase, no? So, ahora, tarindio gracias, no? Yo personalmente, tarindio gracias contigo. Kung kap, kay sabi to, grande ka te ayuda para kanila, masking kilaya, aploha ba, LD ilang mga lingasa na bida, kay tinikat kita makin pakilaya, punay lang kanila jutay lugar. So, Dito mensaya ra kap, punay nel pamilya, nalin. well, si taki man sila, limpia lang. Nila area. Ayuda lang sila limpia limpieza. lang, oh. Eh, siyempre, parang o iba animal ba? Siyempre, Mga taki kulebra. Sila, oh, sabi to este area, prone god sina kuan, animal, Si. sila animal. So, limpial area, hindi ba intero? Hindi lang sila ta kuan. Pwede sila kuida pa na animal, Si. kuida puerco, kasi na, oh, aquí pwede sila kuida. Okay. Yeah. So thank you contigo. Thank you contigo. No hay problema, no hay problema. Anyway, hindi man sa grande ka sa hindi man sa ayuda. permanente, that's the temporary. Temporary, pero at least siya pwede kita ponyan kanila. No, So, okay lang no, gracias con vosotros. Ahora tiene kita un poco claridad kay tiene kanila on the parte po de. So, ya uwi ka si natin quiere ustedes Si. poco tumba se o. Ay dale pa tu. Mira ustedes que poco ya ho, poco. Tumba. Kasi magkano yung maya kuan. Ese mga no hay masya punta, Oh. ya queda ya malo. Ano sa poste? Pwede si kita kasi post. Okay. Sa lugar. So, thank you. Thank you kunal di aton mga followers, kunal mga tasigi kanato na di aton vlog, kunal the Gino Project. Thank you kayo, kunal Pamilya Rojas. Ha? Angkol ya kasi tamin si Timio, angkol. Kapitan angkol ya dayon kay sabi to, kami Pamilya na Rojas también. So, mas bueno que tayo kita mga koneksyon na uno y otro, tapos kita ayuda kunal mga mas ta necesita. The Gino Project, the Gino Project, the Gino Project. Kaniya kong surpresa sa imo karon kay nakaistorya ko kay Kap Abraham Rojas. So kailamang magkailamang gyud mo diri kay silingan mo diri karon siya ang nakatabang sa imo. Nanatag siya sa imo temporary lang ha, lugar asa makatukod na pwede na gyud ka magpuyo basta diri lang diri sa jeep. So karon nahingon siya sa kuha na nakahatag siya permiso sa imo na pwede ka magtukod di balay ug naghatag pa siya sa imo kanang poste o kanang kahoy sa koko ba alubi pwede to nimo himuon og poste. So unsa may masulti nimo kay Kap? Ay, salamat kayo Kap sa imong gina-offer sa ako gihatag nimo. Salamat kayo. Kay
kilala man ko sa imo pod na amang ka silingan man ta tapos ikaw di man jud ka magkuan sa ako makatabang man jud ka sa ako maskin paano. Chiniya ilugar. Karon nay, wangita tagpaagi ani nay no para makatukod ta na balay diha. Dili man ta magpa-tiles diha nay no. Oh, dili. Kuan lang. Mansion baka Simple mansion no. lang. Mansion ninyong mansion ninyong ikuan. Gusto. Hindi tukod. kami, Dili. simple lang na kasa. Sa pwede lang ako sa pwede lang ako sa pwede lang kedaya. Akil anay, mira anay kita kel, pidiyo ayuda ko no series otra vez, ta pidiyo ko no series ayuda. Maskin ko sali, maskin used man, usaw ya, cheneli palo, akil mga chene papalo pwede pa usa. Makin maklabuli kami akuida ko ni sarangka chenio baraka bralya. So pidiyo ayuda ko no ustedes, pidiya lang gatyo, si pwede ustedes ayuda ka namon, maskin pakilaya, chene ba ustedes sali mga pedasito sin, or plywood, or mga kosa que pwede usa. Man PM mo ustedes kamigo na Facebook, Dimi Facebook, Gino Franco Torres or the Gino Project. Pwede tamin ustedes mang comment ya lang alyan na YouTube. Kay iyo ya lang con ustedes ay man connect. Thank you with con ustedes. So bin alegre nay. Saman lipay ra ka. Oh, lipay. Mas okay ka dire. Mga amigo, alegre kita no kung cosa kita pwede sa kanotisya. Aki mismo na area on the bypass road, Bualan going to Tugpungan, o del Pamilya Gumaos, kung Analin Gumaos. Sabi vosotros, tapidiyo ayuda de ustedes, mga amigo, no? Si cosa kita pwede ayuda para kung Analin na plantada del Disuyo Payag. Hindi man isisita bien bonito. Si Chene también ustedes mga extra ali mga sin, akil mga hindi na kayo na ustedes on the porpone, pwede ustedes también kanamon se dona, pwede ustedes mang kontak kanamon akina diamon na Facebook page. Y también con el diaton YouTube channel. So thank you con ustedes mga amigo. El programa de Gino Project queda posible por causa con ustedes mga viewers. Thank you. Buenos días. Ven man, junto kita, ayuda na prójimo ta necesita.